Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kalau Sotun Sports Club, kalau penting kena ilade banyok rong syakakerdan yelaka jong ke First Division, kebala pelong da ke Shillong Sports Association. Hakani ka ayom yelaka hadian baklala ban pelim no, ya ke kenhon na Nong Thma Sports Club. The Lai Goal, La Ar Goal, haka tiebreaker, haka je kon jong ke Lempung Second Division. Kebala long haka arplai trik mentau benai risau arjakat pra hamadan polo Shillong. Dakani ke jingjab kalau Sotun kanya kon final bat ke kenhon na mokhar. Haka arpnyo terik mentau benar risau arjakat pra haka por arbaje kena paisngi. Hapo madan fast ground polo Shillong. Habai keren bat ke Batisi TV. Hadin balawai ke jelakai u coach jong kalau Sotun Sports Club. Udan borlang nongkenri ulapan pau ke jingsokmen. Bang kalau Sotun kalayo ban kio se Kelempong jong ke First Division. Bau laong ru bakani kan sak kan mau haka history jelakai football nak bentak ke kenhon jong kalau Sotun. Nama dang house nam baladab kaneka kenhon jelakai football. Kadang syukio syaka third division, syaka second division, bat mentau snam arjakat pra kalakio sasha ke first division. Haba phai syaka Nong Thma Sports Club, kani ke kenhon ru kalai lekai bha, habaro ki jilakai mentau snam arjakat pra, bat kalai kunting e ru banyak ni rong syaka first division. Andres Newbok ba kani ke kenhon kelasah remno hakalau Sotun haka semi final.
Kedrap dan balak semar ini Koroki nongkit kam jongka Lauston Sport Club ki supporter Gawan Nasional te bat enjoy ki players nado bangi sedang ni ka league jongka second division mar kan ka first time ko history jongka Lauston Sport Club kan ko isa ko first division te kam dei ka basuk mar dang macam senem ni dang kiu na po ka third division sa second division bat mentau senem hi na ka second ni na ko isa ka first division te kamut kawai ka al dail pa ka big achievement namta ka snong namta kinong kitkam jong ka Lauston Sport Club bat kumjo igi players te nakabanta ka final kinsay pengkrek kumjo hi ngile ikwa ban job hi aduk final ikwa ban rakop ini ketika game ba nyawingi real game nya lek kai bat dakajing so sarong nginut bandong nabi ba kalau Lauston Sport Club hapo ki kendai 4 minit hi ikam chatep tang si gol ru apo kendai pung ni laj no ya tie breaker ka bam tas ni ka bang chatep ar gol apo ka tie breaker kendai de ken gi full 90 minutes ki bang ilakai bat tunju hadu ka extra time tas ni apo full match tang si gol ru ikam chatep bat tang si game ru ni kamrem kata ru ka history apo ka Lauston Sport Club ni gi player kami coach Atristam Baros kata this is a historic moment nakabanta ka Lauston after 1972 entar hampo ka SSA and this is the first time ka ba ni poi chapo ka first division okay kita don gisnem ki ba nila poi ka second division again ni sa atu biar yang cerita this is the first time ka Lauston last year ni ki ka second division and this year ni ki chapo ka first division head off to the crowd, head off to the official, referee, assistant referee, but I know you play triangle, but Allah menjawab ini dengan cara sistem. Jadi hard work dari player on the field, outside the field, mentally, physically, pada pelala, ban umpai ini syakani katong, bang umpai sepak bola. Player banyak kai dan buat apa ini itu minta kasih channel. Saya ini namanya kasih channel kalau menjelak aja banyak yang buat tambah nanti di kata mereka apa kalau beli kayak ini buat dia menang ini kalau ada ini buat dia buat ke komisi dulu ini yang lagi makan yang tang TV chances sih jika kelar aja ni penduduk no ini kalau job ini si nanti jadi bekerja kali hawa YouTube dan tim job kemarin di ngaswa menong jadi player jungi di hawa pun pengen player jungi tahun jadi internasional lagi ini ketemu kali jadi nanti jadi semua komen pada tu dan internasional juga punya kali nomor semifinal kali internasional ini semi tentang semi dari ngapun tahun ini jadi mesti kalau kita player di bawah pesan di profesional nang dan kami menteri trong su dia nang ba klub nong ni ni la kam kiu ni long nang len ni hatan shop ka ma jang ka semai kawan nama semai banwan ni kade tab ba ni ka klub no ibati ka platinum jubilee ngada buat ba ni kasi ni job no ka oh men ko pa pengin laki dari ka platinum jubilee da ka job mereka melalui ilahan Messi next year di dalam hadapi dengan TV solution ingin dia kai ha nang video kecil yang sudah position kan nomor itu ke vlog ini ngaji ini kan nak second di Sri Lanka